mbere ya byose mbere ya byose reka mbanze mbifurize ibihe byiza kandi reka mbanze mbifurize kugubwa neza abakunzi bacu, inshuti zacu, aho muherereye hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Tugarutse mu mwanya w'amakuru. Ni amakuru udakwiye gucikwa. Turaza kureba mu mujyi wa Goma ibintu byahinduye isura. Mu mujyi wa Goma, mu nkengero z'umujyi wa Goma, ibintu byahinduye isura. None turaza kwerekeza muri Kivu Amajyepfo, aho ugiye kumenya ndetse no gusobanukirwa impfu z'abasirikare bagera ku 8. Abasirikare 8 bapfuye kubera iki rero? Ni muri Kivu Amajyepfo, muri teritwari ya Minembwe, hafi y'igihugu cy'u Rwanda. Rero hafi y'igihugu cy'u Rwanda, ahangaha ni muri Kamanyora, ibice byo muri kibaya cya Rusizi naho bita Sange. Ahangaha harimo harategurwa icyitwa intambara ikomeye cyane, ndetse abasesenguzi bo badatinya kugaragaza ko iyi ntambara ishobora kuba iy'akarere. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 hateganyijwe iki muri Kivu Amajyepfo, nyuma y'uko inzego z'ubutasi zikomeje kugaragaza ko hari gutegurwa icyo bita intambara kabuhariwe. Ni ku munsi w'ejo ku itariki 13 nibo amakuru yamaze kumenyekana, ashyizwe hanze na bamwe mu basirikare ba FARDC. Ariko noneho by'umwihariko umujyi wa Goma byifashe bite nyuma y'urupfu rw'Umufaransa-kazi? Ibitero byagabwe na drone kugeza kuri ubu ngubu hagikomeje kwitara ba mwana hagati ya FC23 ndetse na guverinoma ya Kongo. Ariko none turaza kureba kuri drone zikomeje kuzenguruka mu mujyi wa Goma, zikomeje kuzenguruka mu kiraba abarwanyi ba 23 harimo harategurwa iki none muri Kivu Amajyaruguru. Rero muri Kivu Amajyaruguru ibice byinshi abarwanyi b'uyu mutwe bamaze kubisiga. Ahangaho uraza gusobanukirwa ibice z'inyeshyamba zitakibarizwamo. Hari ibice z'inyeshyamba zamaze kureka burundu, ariko atari ukubereka kubera yuko babiretse ku bushake, ahubwo babivanyemo n'intambara. None turaza kureba ahangaha muri Rubaya ikomeje kugwamo abasirikare benshi cyangwa se inyeshyamba nyinshi. Ibitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone birimo birarasa. Nivuga ngo izi ndege zirimo zirarasa. Izi ndege ziri guturuka hehe rero? Ndi ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ikibuga cy'indege cya Kisangani hariho Abafaransa. Ku munsi w'ejo nibwo ingabo za Angola n'ibikoresho bya gisirikare bagaragaye ku rugamba ku nshuro ya mbere ku mugaragaro. Nyuma y'uko ubundi twari tumenyereye ko ingabo z'u Burundi arizo zikomeje guca ibintu muri Kivu Amajyepfo, aho bitazabibogobogo turaza kuhareba. None turaza kureba mu bice byaho bita muri Ndondo. Ahangaha harimo haraturuka amakuru agiye atandukanye. None turaza no kureba mu burasirazuba bwa hagati intambara iri guhuza Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanyije, ariko bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Rero noneho yongeye gusenya andi mato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeye kurasa amabomba aremereye cyane kuri Israel. Ubu ngubu Israel noneho irimo irahangana n'abanzi benshi, irahangana na Iran, irahangana n'umutwe wa Hamas ejo bundi warimo ugaragaza ko witeguye gushoza indi ntambara ikomeye cyane kuri Israel. Ibi byose turaza kugira tubigarukaho. Niyo mpamvu tugira ngo rero umuntu wese abashe kumenya byinshi ndetse no gusobanukirwa kurushaho ibibera hirya no hino ku isi. Niba rwa mbere ubanye natwe, kanda kuri subscribe. Abantu mukande kuri subscribe, ubundi munalikinge. Abantu munalikinge rwose, munasharinge niba byiza cyane, kandi inshuti zacu rwose dukomeje kujishimira. Abantu badukurikira umunsi ku munsi bakabitwereka. By'umwihariko abakunzi bacu bari hara mu gihugu cya Kongo, yaba muri Kivu Amajyaruguru, muri teritwari ya Rucuru, Masisi, abantu bari mu mujyi wa Goma n'abadukurikira bari mu mujyi wa Bunagana, ndetse n'abari muri Kivu Amajyepfo mwese ntago twabibagirwa. Tudatinze rero turahera amakuru yacu mu mujyi wa Goma. Ibikorwa bya gisirikare bya 23 n'ibikorwa bya gisirikare byo ku ruhande rw'ingabo za leta birakomeje. Ariko noneho hamaze kumenyekana amakuru y'uburyo FARDC irimo irategura kwisubiza ibice byose mu 23 ifite, ariko harimo n'umujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma urimo urakorwaho iperereza cyane mu bice bimaze iminsi bigabwemo ibitero. Ubufaransa
Ubufaransa nyuma yo gutakaza umwe mu bakozi ba MONUSCO w'Umufaransa, Ubufaransa burimo burohereza ibikoresho kabuhariwe mu buryo bw'ibanga uretse ko byamaze kumenyekana. Uyu mujyi wa Goma ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo amakuru yamenyekanye ko bari kuburira abaturage ko hashobora kuba icyo bita intambara ikomeye cyane. Ubundi dukurikira ibyatangajwe ku munsi w'ejo harabura amasaha makeya kugira ngo iyi ntambara noneho ibi intambara yagutse cyane ko amakuru avuga ko iyi ntambara ishobora kugera mu duce twose dutandukanye turimo abarwanyi ba 23, ariko muho hatanzwe cyangwa se mu hameze kumenyekana cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Uvira no muri teritwari ya Minembwe. Wenda mbere ko tugaruka hano muri Uvira ndetse no muri teritwari ya Minembwe, muri Kivu y'Amajyaruguru muri uyu mujyi wa Goma, amakuru nuko abarwanyi ba 23 abenshi bamaze kwegera ibice by'ishyamba, bamaze kwegera aho ibitero byo ku butaka bishobora guturuka, cyane cyane ko ibitero byo mu kirere byo kwirinda kwizinye shyamba za M23 ni ibintu bigoye cyane. Ngira ngo mu minsi ishize niba atari ku itariki 12 abayobozi ba M23 ariko mu nzego za societe civile bagaragaye mu ruhame nanone ku yindi nshuro, ariko no kuvuga ngo byateje impungenge cyane abaturage. Ubu rero uvuga ngo FARDC irimo irashakisha kwivugana abayobozi b'iri huriro rigize AFC M23, ariko cyane cyane abari mu nzego z'igisirikare, nubwo n'abandi bose bakomeje gushakishwa, ariko inzego z'igisirikare nizo zikomeje kwitabwaho cyane kurenza abandi bantu bose. Ari nayo mpamvu haje kumenyekana amakuru ataragomeje kugenda avugaho rumwe kuri bino bitero byo mu mujyi wa Goma, aho uyu mutwe wa 23 wahakanye ko atari wagabye kino gitero, ariko leta Kinshasa ikakibashinja, na cyane ko umwe mu bazarendo w'umudepite watangaje amakuru ya kino gitero, amakuru avuga yuko yamaze kweguzwa cyangwa se yamaze kwirukanwa. Turaza kureba uyu mugabo wirukanwe uvuga ko yari mu nteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Kongo ari umuzarendo, ariko akaba yamaze kujya gute kwirukanwa. Ibi ngibi bitandukanye cyane n'ibiri gutangazwa mu makuru agiye atandukanye agaragaza cyangwa se yemeza ko ibi bitero byahitanye Umufaransa-kazi byagabwe n'abarwanyi bagize ihuriro rya AFC M23, mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga yuko atari yagabye kino gitero, na cyane ko bituruka ku burakari izi mpande zombi zagiye zigirana. Bivuga ngo ubu AFC M23 ndetse na MLDP twirwaneho bakomeje gahunda yo kwataka ibirindiro bya leta, bakomeje gahunda yo kwataka ahari ibirindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Kongo, ariko mu rwego rwo kugira ngo babashe guhangana ku buryo bukomeye cyane. Noneho kuri ubu ngubu mu mujyi wa Goma harimo haroherezwa indege z'intambara. I Goma harimo haroherezwa indege harimo iz'intambara ndetse n'iziri kuzenguruka ziri gukora icyo bita ubutasi, yaba mu nkengero z'umujyi wa Goma no muri teritwari ya Rucuru no muri teritwari ya Masisi hakomeje kugaragara indege mu kirere. Ibi rero nyuma y'uko leta nuvuga ngo bamwe basirikare bamaze gusanga bamena amabanga ibiri gutegurwa ku ruhande rw'ingabo za leta mu kurasa ibirindiro bya 23 n'abarwanyi bizinyeshyamba bahereye hose, byateye ubwoba abaturage benshi, na cyane ko umujyi wa Goma nyuma yo gutangaza ko hari amakuru y'ibanga yo kuburira abaturage, ingabo zimwe na zimwe z'uyu mutwe zikomeje kugerageza kujya gute, zikomeje kugerageza guhunga uyu mujyi. Hari abari gukora mu buryo bwa patrol bacunga umutekano, ariko noneho hakabaho n'amakuru yemeza neza ko bamwe mu basirikare bakomeje kugerageza kujya gute guhisha
ko ari abasirikare abo nyine bakomeje gukora mu buryo bw'ubutasi ariko nabo bakomeje gucunga umutekano. Noneho amakuru avuga yuko Ubufaransa bwatangaje ko bugiye gutangiza gukora iperereza bugiye gutangira gukora iperereza ku cyaha gishobora kuba icy'intambara nyuma y'urupfu rwa Karine Bosset. Uyu nguyu yari umukozi w'umuryango wa UNICEF. Uyu nguyu yari mu bikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga yuko rwose uyu yagiye afatwa kenshi nk'umugambanyi. Ngira ngo mwagiye mubona ko FARDC yagiye ishinjwa kenshi gukorana na MONUSCO. Ngira ngo cyane byagiye bigaragara mu mwaka wa 2023 na 2024. Buriya ntabwo mu 2023 yigeze yemera ko MONUSCO ikora akazi kayo. Akenshi bakunze kugaragaza ko ikunze kubogamira cyangwa se kugaragaza ko iri ku ruhande rwa leta ya Kongo. Iri perereza ryatangajwe kuwa gatanu tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2023 nyuma y'iminsi 2 gusa uriya mukozi w'Ubufaransa apfuye. Uyu nguyu yazize igitero cy'indege cyagabwe mu gace ko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Noneho bamwe baravuga ko iki gitero cyari kigamije kwivugana abayobozi b'ihuriro rya M23 harimo General Sultani Makenga ku itangazo uyu mutwe wasohoye wabitangazaga na Corneille Nangaa. Ariko amakuru y'iperereza none akavuga ko abayobozi batari batuye muri kara gace kuko ntabwo General Sultani Makenga aha cyangwa se n'ahabarizwa ntabwo ariho Bertrand Bisimwa aba, ntabwo ariho Corneille Nangaa aba, ntabwo ariho uyu nguyu Lawrence Kanyuka aba, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bagize ihuriro rya M23. Na cyane ko buriya FARDC ubundi irasa ahantu ifite amakuru cyekwa ndabaye wenda kwibeshya nubo ibi bitero cyangwa kiriya gitero cyahitanye uno Mufaransa kazi ubundi bivuga ko hari abandi bantu bahaguye bagera kuri 2. Aba rero tangazwa buno bavuga ko kiriya gitero hari abandi bantu bakiguyemo ariko ntabwo bigeze bagira gute, ntabwo bigeze batangazwa. Ibi ngibi byabaye nk'ibya Lieutenant Colonel Uwingoma yapfiriye hano muri Uvira muri Rubaya, yatwariye Amasisi muri Rubaya. Ariko ntabwo wenyine wapfuye kuko yapfanye n'abandi basirikare bagera kuri 19. Ariko abanga bose ntabwo batangazwa. Abanga bose ntabwo batangazwa. N'amazina yabo ntabwo agaragara. Ntabwo batangazwa ngo mu basirikare 19 baguye ku rugamba barimo Lieutenant Colonel Uwingoma, abandi ni abangaba. Gusa Uwingoma ko yakari wamenyekanye cyane niwe byatangajwe ko urupfu rusa nkaho rwahitanywe wenyine. Nuvuga ngo kuri ubu abantu bafata rwa rupfu rwo muri Kivu Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero muri teritwari ya Masisi nk'urwahitanye Lieutenant Colonel Uwingoma gusa wenyine, kandi yapfanye n'abandi basirikare. Ni nk'ibindi rero biri kuba hehe mu bindi bice birimo kuberamo imirwano yaba muri Kivu Amajyaruguru muri teritwari ya Walikari, Masisi, muri teritwari ya Rucuru. Noneho amakuru avuga yuko igitero cy'indege cyagabwe mu gace ko mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo kegereye umujyi wa Goma cyabashije guhitana umwe mu bakozi ba MONUSCO. Ibi ngibi ma 23 yahise yamagana kino gitero inategura imyigaragambyo. Imyigaragambyo yabaye mu mujyi wa Goma ntabwo ari uvuga ngo n'abaturage ngo bayiteguye. Nibuka neza ko mu mwaka ushize abaturage bagerageje kwigaragambya bamagana ubutegetsi bwa kinyeshyamba, ariko bahaswe ikiboko. Nyine bahita babona ko inyeshyamba ari inyeshyamba. None uyu mutwe wamaze kwizera ko byanze bikunze wari waramaze kugabana nyuma yo gufata umujyi wa Goma, nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu, nyuma yo kwigarura ibice byinshi byo muri Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo. Abarwanyi basa nkaho bari baramaze gushinga leta yabo, ariko icyicaro cyayo gikuru
kikaba kiri mu mujyi wa Goma. Ibyatumye rero hakazwa ingamba muri uno mujyi wa Goma, ariko none izi ngamba bazikomeje gukazwa biragoranye cyane n'ubuhanga cyangwa se n'ubufasha ingabo za leta zikomeje kubona. Nuvuga ngo ubufasha n'ubuhanga bari kuzana hariya buratuma M23 yisanga mu kaga cyangwa se mu mazabira, cyane cyane nk'uko byagiye bigaragara. Noneho ibyatangajwe n'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bushinzwe kurwanya iterabwoba, ubu ngubu buzwi cyane nka Parquet National Antiterrorist, noneho bwafunguye iperereza ryihuse ku muntu wafunguye iperereza cyangwa se ku bantu bataramenyekana ku cyaha cyiswe ubwicanyi bushobora kuba bugize icyaha cy'intambara. Ubundi amakuru avuga yuko iki gitero cyaba cyaragabwe na leta ya Kinshasa, cyaba cyaragabwe n'uwari wese, ntabwo bikuraho ko ingabo za leta zakomeza kurwana uko byagenda kose. Gusa nk'uko amakuru abitangaza, ino perereza ryashyikirijwe urwego rwihariye, bagwita ngo ni Gendarmerie y'Ubufaransa. Ubu ngubu rushinzwe gukurikirana ibyaha bikomeye cyane byibasira inyokomuntu, ariyo Office Centre de la Route mu rurimi rw'Igifaransa. Noneho uruhande cyangwa se uruhande rw'impande zishobora kubuza zagize uruhare muri ruriya bitero, amakuru avuga yuko rino perereza rikomeje gukorwa mu buryo bukomeye cyane, rishobora kugaragaza abagize uruhare muri ino ntambara cyangwa se muri ino bitero biri kwibasira Kivu y'Amajyaruguru. Noneho Kivu y'Amajyepfo rero haracyari impungenge nyinshi cyane, mu gihe umutekano ukomeje kurushaho kuba mubi ndetse no kuzamba. Abahanga batangiye kugaragaza ko ibi bitero biri gutegurwa muri Kivu y'Amajyepfo biteganyijwe ko bigomba gutangirira muri Sange bigakomeza muri ibi bice byo muri Rubarika, bagakomeza mu bice bya Ruvungi, bakerekeza hehe? Bakerekeza mu kibaya cya Rusizi. Ariko andi makuru akavuga yuko nanga muri Kabanyora no hamaze gushyirwa cyo twakwita auto defense militaire y'ingabo z'igisirikare cya leta, bari gutegura kwataka ibice byose byegereye u Rwanda. Niyo mpamvu u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, byo kuvuga ngo bakore ingamba z'ubwirinzi. U Rwanda rwo rwamaze kubihakana rwivuye inyuma, ruvuga ko ruzakomeza gukoresha izi ngamba mu gihe leta ya Kinshasa itubashye amasezerano yasinyiwe Leta Zunze za Amerika. Aya masezerano rero asaba leta ya Kinshasa gusenya burundu umutwe w'inyeshyamba za FDLR. Noneho u Rwanda rwo rugakora ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka ihuza ibihugu byombi. Uko tubahiriza amasezerano kwa AFC/M23 ndetse leta ya Kinshasa, noneho bishobora no gutuma intambara yaguka cyane kurushaho, ikaba akarere ka Afurika y'Iburasirazuba aho kuba intambara y'igihugu kimwe gusa. Nuvuga ngo ibihugu byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru birimo ama operation y'ibitero byo mu kirere hifashishijwe drone, yaba buri Amasisi, yaba Rucuru, yaba buri Kare. Anga hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bya gisirikare cyane cyane byibasira abarwanyi ba M23, bikomeje kubibasira. Mu gihe rero u Rwanda rukomeje kuryamira amajanja ku mipaka uhuza ibihugu byombi, cyane ko rwo rwamaze kugaragaza ko ibibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ntaho bihuriye n'ibiri gutangazwa
ko ibihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba bikomeje kubigiramo uruhare. Ibi byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko uburyo umuryango mpuzamahanga witwara ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo burangwa no kubogama cyane, ndetse bagakoresha uburyarya, aho kuba rwose ngo wahitamo kuvuga ukundi cyangwa se ukirengagiza ibyaha bikomeye byibasira abasivili mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ibi noneho babitangaje nyuma y'aho ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ibihugu byinshi cyane byiganjemo iby'Uburayi ndetse n'iby'umuryango mpuzamahanga byagaragaje akababaro katewe n'urupfu rw'umuturage w'Ubufaransa witwa Karine. Uyu nguyu yaguye i Goma. Amakuru avuga yuko Minisitiri Nduhungirehe yabigaragaje ndetse akavuga mu magambo yuko rwose hari igikwiye guhinduka. Akavuga ati birasobanutse rwose uwagabye igitero nubwo hari amakuru yizewe agaragaza ko rwose cyagabwe n'ingabo za leta. Uyu Minisitiri Nduhungirehe kandi yanavuze ko bitangaje cyane kubona amahanga ahita ashyira mu majwi impande zose ziri mu makimbirane, aho kuvuga ko rwose kuri ubu ngubu wazigizemo uruhare. Yavuze ko kandi nubwo hari ibimenyetso byerekana ko igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za leta, ibihugu bimwe rwose n'imiryango mpuzamahanga byahise bisaba gushyiraho komisiyo yigenga ikora iperereza, aho kuvuga ko ari uburyo butaziguye bwo kwemeza abagabye kiriya gitero kigahitana umuntu umwe w'Umufaransa. Kandi gusa Ubufaransa na Kongo bisanzwe bikorana, kuko Abafaransa bakomeje gufasha leta ya Kongo Kinshasa ku birebana n'imirwanire cyane cyane hifashishijwe ikoranabuhanga. Buriya uyu mutwe ukigaba igitero cya kabiri ari Kisangani, bagasanga hari uburinzi cyane cyane ko indege zose zagabwe igitero hari Kisangani zose zararashwe. Impamvu nkunda kubabwira ngo byanze bikunze ikintu bita tekinoloji kiri ku rwego rwo hejuru. Kugira ngo abantu benshi bakomeje gukurikirana amakuru y'intambara ziri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Tekinoloji unuvuga ngo ikintu kigezweho ni tekinoloji, gukoresha uburyo bw'imirwanire bakoresheje ikirere. Ibitero rero bishobora kugora cyane abarwanyi ba 23 kubyihanganira ndetse no guhangana nabyo. Biragoye cyane kuba bahangana nabyo bino bitero. Biragoye cyane kuba ibi bitero bahangana nabyo, kubera ko niba indege ziri guhaguruka i Bujumbura muri Kivu y'Amajyepfo zikaza zikarasa mu Mikenke, mu Minembwe, zikarasa Rurambo, zikarasa teritwari ya Uvira, zikarasa teritwari ya Minembwe no mu bindi bice byo muri Fizi. Niba indege zishobora guhaguruka Kisangani zikaza kurasa Masisi, Walikale ndetse na Rucuru, niba izi ndege zishobora guhaguruka hariya mu biriya bice byo muri Kisangani zikaza zikazenguruka zitanga amakuru, zitanga amakuru, noneho hariya ntabwo bari kwita barasa, bari kureka bano barwanyi bakirara nyine bakabigira akamenyero, noneho bakagenda barasa rimwe na rimwe. Ni ukuvuga ngo uburyo rero bw'imirwanire ubu noneho iri kubera ahangaha mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ni intambara iteye ubwoba. Ni intambara iteye ubwoba cyane cyane ko ibi bitero kubyirinda biragoye cyane, biragoye. Ahangaha hari drone zikomeje kurasa ubutaruhuka kandi zikomeje guhitana byanze bikunze ku ruhande rw'umwanzi.
Iki gitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma, ahangari mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, cyongeye gukuza impaka ku mutekano w'abasivili n'abakora ibikorwa by'ubutabazi mu karere harimo rwose intambara ikomeye cyane. Iki ni igitero kandi cyahitanye umukozi w'umuryango w'abibumbye ukomoka mu Bufaransa hamwe n'abasivili batigeze batangazwa. Ibi ngo bimaze bituma amahanga atangira kongera ubutabazi mu baturage. Ariko mwibuka neza ko Ubufaransa ubundi bwari bwasabye ko hafungurwa ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo babashe kujya gutanga ubufasha ku baturage bagiye bagirwaho ingaruka n'izi ntambara bakaraswa. Noneho nyuma y'uko izi nyeshyamba zikomeje kwamagana ndetse no kwanga kwemera yuko habaho ibikorwa byo kugera ku baturage bababaye cyangwa babayeho nabi kubera intambara ngo bahabwe ubufasha, cyane ko basabaga ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kikagenzurwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Iby'izi nyeshyamba zakomeje guhakana zivuye inyuma, ariko nazo zidafite uburenganzira kuri biriya bice. Kisekedi nawe akomeje kubona yuko intambara ushaka kuyitsindwa, agahitamo kujya agahitamo gukoresha uburyo bwihuse, akavuga ati biriya bice reka mbitange, uzaza kubikoreramo azatanga amahoro n'umutekano ku kiguzi byasaba icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ngo Amerika ntabwo izaza gucukura amabuye y'agaciro muri Rubaya aho yahawe, ntabwo izaza gucukura amabuye y'agaciro hakiri intambara, hagikomeje kutumvikana. Ni ukuvuga ngo Amerika nayo izabanza ikureho imbogamizi z'umutekano muke, none ibone kujya ibone kwashora imari. Ibi ngibi ni umupango n'ubundi wari wapanzwe na Perezida Kisekedi mu gihe abarwanyi ba 23 batabitekerezaga. N'ubu ngubu kandi bakomeje kugaragaza ko iyi ntambara n'ubundi barwanye kuva kera bazakomeza kwirwana. Mu minembwe rero no muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange, ahangaha twirwaneho MRDP iyi mirahura n'ikintu bita umuriro. Barimo barahura n'umuriro ukomeye cyane. Mu gihe abasirikare boherejwe muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kubadepoyingwa kuri access z'urugamba zitandukanye baturutse muri Chansu, abandi bagaturuka i Rumangabo, bakomeje gukubita agategeko kandi kubera ibitero by'indege bikomeje kubazibiranya. Niyo ngo ibitero by'indege bikomeje kubazibiranya, bikomeje kubibasira, noneho bagafata umwanzuro ukomeye cyane wo kuva ku rugamba. Bakomeje rwose kuva ku rugamba bagacika, bagata ibikoresho byabo, bagata intwaro, bagata uniform, imyambaro, bagahunga. Impamvu bahunga na yindi rero nuko babona ko guhanga n'ingabo za leta no kuzitsinda bigoranye cyane. Kandi General Sultan Makenga we akaba akomeje inzira ya gisirikare. General Makenga akomeje inzira ya gisirikare nta by'ibiganiro, we rwose nta byo kuganira. Ibyo kuganira ntabwo birimo, gahunda ni ugukomeza intambara. Gahunda no gukomeza intambara. None amakuru aturuka atandukanye akomeje kuvuga yuko mu mujyi wa Goma iperereza byabira bitero bya drone byari bigamije kwivugana abayobozi ba M23, ariko ngo byanahigaga Joseph Kabila, General Sultan Makenga n'abandi bayobozi bagize ihuriro rya M23. Uyu nguyu General Sultan Makenga uyu ni w'inyeshyamba nkuru. Uyu rwose ni w'inyeshyamba nkuru, kuko kugeza kuri ubu ngubu niwe muntu uri gushakishwa hasi hejuru. General Makenga niwe leta ya Kinshasa ikomeje gushaka kurenza abandi bantu bose,
ariko nababwiye ngo ntabwo abarwanyi bazabasha kwihisha, kuko amakuru avuga yuko leta ya Kinshasa amaze kwinjira muri systeme y'itumanaho, kandi ikindi bakomeje no gukoresha uburyo bw'ubutasi bukoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga abantu benshi gusobanukirwa bigoye, kuko ziriya ndege mu gihe zikomeje kuzenguruka ziba ziri gutanga sinyale cyangwa se zikagaragaza uduce turimo ibibazo, banagaragaza uburyo cy'abarwanyi aho binjira hose bakomeza kubakurikirana gatanu ku kandi. Kugira ngo nibwo nababwiraga ngo byanze bikunze leta ya Kongo Kinshasa ifite imigambi itandukanye niyo yari ifite mbere. Uyu mutwe wa 23 ukomeje guhura n'icyo twakwita intambara, ariko cyane cyane bavuga ko ikomeje guhitana umubare munini cyane w'abasivili. Abasivili bakomeje kuva mu ntambara ahangaha ku butaka bwa Kongo cyane cyane. Noneho rero amakuru mu burasirazuba bwa hagati yo aragaragaza yuko ingabo za Israel zashegeshwe n'igitero gikomeye cyane Iran yabagabyeho. Iran yo noneho yamaze gushyira ku mugaragaro gahunda yo kurwana mpaka batsinze Amerika na Israel. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran wasimbuye Ayatollah Ali Khamenei yamaze kwizeza leta ya Amerika kw'intambara Amerika izayitsindwa, kandi ikindi nagakomeje kwishyira ahagaragara, akomeje kwihisha mu buryo bwose bushoboka. Amerika mu gihe avuga ngo twebwe umuyobozi wose uzasimbura Ayatollah Ali Khamenei agomba kwicwa. Uyu nawe Donald Trump nawe yahise asubizwa mu buryo bwihuse cyane n'uwasimbuye uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran. Ivuga yavuze ati ibyo mutangaza mujye mubyitondera, kuko hari igihe namwe rimwe mwajya gute mwabigwamo. Bivuze ngo burasirazuba hagati n'ubundi umuriro ukomeje kwaka, intambara rwose ikomeje kurushaho gukomera cyane uko bwije uko bukeye.